Dobar dan i dobrodošli na predmet izrada nameštaja. Ja sam Tamara Mandić, profesor Politehničke škole u Subotici. Sa mnom je naša draga Marina koja će danas da nam asistira i da nam prikaže operacije o kojima ću ja govoriti. Tema današnjeg časa je krojenje i šivenje materijala. Danas ćemo raditi navlaku za stolicu koja se sastoji iz jednog dela i dakle ona prikriva naslon i sedište stolice. Prvo o čemu ću vam govoriti jeste materijal. Materijal se u sistemiju firme doprema u rolnama, što možete da vidite ovde. Postoje razni materijali. Mi danas za obradu naše stolice smo odlučili da to bude eko koža. Dakle, ona, jel tako, nije prava koža, pa s jedne strane je vid tekstilnog materijala, a sa druge strane je ona plastificirana, ali je u apsolutnoj imitaciji prave kože, tako da deluje dosta realno. Alat koji se koristi za krojenje materijala može da bude ručni, a može da bude mehanizovan. Pa ovdje imamo jedan alat koji je mehanizovan. To je dakle mašina sa diskom. Ovu mašinu ćemo koristiti samo u slučajevima kada želimo da krojimo veće količine materijala u isto vreme. Kako ćemo to postići? Tako što ćemo materijal da slažemo jedan na drugi i onda ćemo ucrtati, jel tako, oblik željeni koji želimo da isečemo i mašinom ćemo prelaziti po toj ucrtanoj putanji. Ručni alat su makaze koje svi već znamo kako izgledaju, samo što su ovo tapetarske makaze i potreban nam je jedan metar u slučaju da materijal nije već, jel tako, urađen, to jest njegov oblik urađen po šablonu, ucrtan po šablonu. Merimo znači sami i pravimo oblik. Za to nam je osim metra potrebna i olovka ili neki drugi alat poput olovke, dakle flomaster, kojim ćemo da ucrtamo oblik koji želimo da sečemo. Sada će Marina da nam predstavi baš to šivenje i ucrtavanje željenog oblika. Ona će prvo razvući materijal koji će seći. To je dakle jedno platno određenih dimenzija. Za ucrtavanje u ovom slučaju ona koristi šablon iz razloga što je ovo, jel tako, pozadina ovog materijala vrlo specifična. Ona će koristiti u ovom slučaju olovku. Šablon postavlja tako da najbolje moguće iskoristi ovaj materijal i da što bude manje otpada. Pa gleda da, jel tako, šablon postavlja jedan pored drugog i iznad. U redu. Dakle, sada će Marina pristupiti opcrtavanju ovih šablona. A potom će, jel tako, ručno iseći sa ovim već pomenutim makazama. Što se tiče samog krojenja, dakle, to su vešte ruke tapetara, ali ona svakako mora dobrati pažnju da prati, jel tako, liniju koju je ucrtala i u samom sečenju njen pogled je usmeren na vrh oštrice koji treba, jel tako, da se poklapa sa tom linijom i tim pravcem koji pruža ta linija.
Pri svakom krojenju, dakle, uvek imamo određenu količinu materijala koja zapravo nam je otpad i nju gledamo da odložimo na mesto koje je predviđeno za otpad, da se ne bi radno mesto na neki način, ajde da kažem tako, prljavo. Dakle, pri izradi ovih šablona uvek mere za materijal uzimamo sa same stolice, to jest dimenzije same stolice određuju dimenzije šablona. Na osnovnu dimenziju se uvek dodaje sa svih strana dodatna količina materijala kroz koju će se prošivati, tako da nikad nije tačna dimenzija koju određuje sama stolica u ovom slučaju. Ona je sada ucrtala 4 dela koje se nalaze sa strane stolice. S tim što je pravila, levi i desni deo materijala koji će kasnije sašiti. Materijal se uvek uredno slaže i za jedan element se slaže na jedno mjesto, dakle da se ne bi zagubio ili oštetio nekim predmetima koji prosto mogu da ga oštete.
Dakle, po završetku posla ona uklanja sve ove komade koji nam nisu potrebni i vraća rolnu u prvobitni položaj. Dakle, radno mesto po završetku posla treba da ostane čisto i spremno za dalje operacije koje će se izvoditi. Nakon što je izradila sve isečene elemente, pristupit će šivenju na specijalizovanim mašinama i spojit će sve te elemente u jedan. Šivenje je proces u kom spajamo iskrojene elemente nekog materijala u neki sastav. Šivenje možemo da vršimo ručno ili mašinski. Kada vršimo ručno šivenje ili mašinsko, koristimo u oba slučaja iglu. Sada, znači, ukoliko vršimo ručno šivenje, igle su malo drugačije. Ovdje možemo da vidimo tipove igala koje su različite. Dakle, ovo su ravne igle. Ravne igle imamo u različitim dimenzijama u zavisnosti od materijala koji ćemo da šijemo. One mogu biti čak i dužine do 150 mm. Pored njih imamo krive igle. One se koriste za šivenje nekih mesta koje su nisu toliko pristupačni, pa onda ta kriva igla nam omogućava da lakše možemo da provučemo konac u tom nekom delu, na tom nekom delu nameštaja. Pored možemo da vidimo igle koje koristimo za mašine, dakle to su mašinske igle. I na kraju imamo pribadače. Zapravo njih koristimo samo za pričvršćivanje materijala za neku podlogu, znači da bi fiksirali materijal, da u toku šivenja ili pričvršćivanja materijala on se prosto ne pomera. Te pribadače se na kraju završenog tog procesa pričvršćivanja materijala i skidaju i otklanjaju da ne bi nekoga ubole. Mašine u proizvodnji mogu biti raznorazne. Ovdje vidimo jednu mašinu koja se koristi za šivenje običnog materijala. Imamo mašine koje se koriste za šivenje kože i imamo mašine koje mogu da nam obrađuju samu ivicu ukoliko je materijal takav da se rasipa. Što se tiče delova ove mašine, ovdje možemo da vidimo da ova mašina ima svoj radni sto na koji se postavlja materijal u toku obrade. Mašinu pokrećemo na električni pogon. Radnik pritiska nogom papučicu koja se nalazi u ovom donjem delu mašine. Elektromotor kod ove mašine nalazi se ispod radnog stola i sa vratilom, glavnim vratilom mašine koji se nalazi u ovom ovdje delu, povezan je pomoću kaiša koji se nalazi sa ove strane. Glavno vratilo mašine je povezano tu sa jednim kalemom koji je, u nastavku ima iglenjaču koja se završava sa iglom koja može da se menja. Ispod radnog stola mašine također imamo jedno vratilo koje je obratno vratilo i na kraju njega se nalazi kalem sa donjim koncem i vrši obratno kretanje u toku šivenja. Ovdje želim da vam pokažem kako izgleda kalem sa koncem na koji se postavlja ova špuna. Pored su nam makazice koje služe za presecanje viška konca nakon završenog procesa šivenja.
Na ovoj mašini prikazat ćemo spajanje onih naših iskrojenih elemenata materijala. Ova mašina, znači, je mašina na kojoj može da se obrađuje eko koža. Zbog njene specifičnosti ona u ovom ovdje delu ima, dakle, dve papučice. Jedna je uz sam sto, druga je malo više. Ta papučica nam omogućava pritiskivanje materijala i da se on ne pomera u toku samog šivenja ili ti same obrade. Svaka mašina, moram da napomenem to, ima gornji konac koji se nalazi, dakle, na ovim kalemima ovdje gore. Konac sam po sebi je prilagođen, dakle, radu na mašini. Što se tiče konca i kako ćemo ga mi odabrati, to radimo tako što gledamo, dakle, taj materijal koji obrađujemo. U ovom slučaju obrađujemo kožu i ovaj konac je pogodan za obradu kože, ali ukoliko obrađujemo tekstil, onda gledamo debljinu same niti materijala i ta debljina niti treba da bude ista kao i debljina, dakle, ovog konca koji ćemo da koristimo za šivenje. Pri samom šivenju igla koja se nalazi, dakle, u ovom ovdje delu, ona ubada materijal i prolazi u ovaj donji deo mašine. U tom donjem delu imamo onaj kalem koji na sebi ima tu špunu. Pravi se petlja i pri povratku igle u gornji položaj mi dobijemo taj šav, jedan ili ti jedan bod. Korak ili ti dužina tog jednog šava može da se kreće od 1 pa do nekih 10 mm i to će radnik da podesi sam na mašini. Sada će nam Marina pokazati kako se spajaju elementi i kako se vrši sam rad ili samo šivenje na ovoj mašini. Ona sad će da pristupi uključivanju mašine. Pri samom šivenju ona uvek, nikad ne ide uz samu ivicu, nego se odmiče od nje nekih 10 milimetara. Dakle, ona sada izrađuje gornji deo, znači deo gdje je naslon stolice. Konac uvek mora da bude probačan u ovom ovdje zadnjem delu, dakle iza igle. U toku samog šivenja mašina sama delimično nosi alat i ona kao radnica gura također materijal, kao ovom zadnjem delu stola, ali mora da bude taj njen pomer u nekoj sinhronizaciji sa brzinom, dakle, šivenja.
samo da prikažem ovo. Sekund. Dakle, pošto je ovaj deo za sedište stolice, evo i ovdje može da se vidi kako je zapravo ona napravila isto taj razmak od same ivice ka unutra da bi mogla da spoji gornji deo i donji deo ove navlake za stolicu. Dakle, sada ona će da, jel tako, vrši spajanje tog gornjeg dela ili ti dela za naslon i dela za sedište. Dakle, završili smo. Jedino što na kraju možemo da prikažemo kako to izgleda, dakle ta navlaka i da je okrenemo, pošto je ovo naličje, dakle okrenemo na lice. Okreni se samo tamo da vide. Eto ga. Dakle, jasno je da je ovaj gornji deo za naslon i donji deo za sedište. Na ovom radnom mestu prikazat ćemo mašinu, Ventlir mašinu, čiji je zadatak obrada ivica. Neki od materijala su specifični po tome što se rasipaju, pa u nekim situacijama je potrebno ivice obraditi i sprečiti njihovo rasipanje. Ova mašina je malo drugačija od onih prethodnih. One su radile na principu jednog gornjeg konca, a ovdje možemo da vidimo da imamo ova 4 kalema i mašina za vreme njenog rada uvlači sva 4 i sva 4 koristi. Sada će Marina nama pokazati kako to mašina radi i na kraju ćemo vidjeti kako to sve i izgleda. Dakle, umjesto onog ravnog štepa i prošivanja, dakle, ona zapravo iz veze napravi taj vez po ivici i spreči to rasipanje materijala. Princip rada na mašini je isti. Dakle, radnik sam upravlja materijalom i evo možete pogledati dakle kako to izgleda.
Danas smo vam prikazali dakle, proizvodnju ili šivenje jedne navlake za stolicu, kako smo krojili materijal i kako smo ga sašili. Prikazali smo i mašine za šivenje na kojima to možemo da uradimo. I ja vam se zahvaljujem na pažnji i nadam se da ste uživali.